To je Bestov VIP intervju. Dobar dan na Bestu, Neva sem s tabo in po moji in tvoji družbi že Mahir Mulalić. Živijo? Živio, dobar dan, drago mi da sam opet tu, volim ovdje da dođem i jeste mi dobro? Odlično. Mašala, super. Kako si? Kaj delaš v zadnjem času oziroma kako preživljaš svoje dneve? Pa jako malo spavam, zato što izašla je moja nova pjesma pa sam stalno u obavezama oko toga. Bio mi je Bajram, Kurban Bajram, tako da sam proveo malo vremena tu i sa porodicom koliko se moglo. Tako da evo već odmah sam u gasu za obavezama, danas Ljubljana, sutra Beograd i tako dalje. Kmalu bo poletje, povej mi, a planiraš kakšen dopust? Pa vidi, mislim da bi trebalo tamo negdje kasnije da bude, dakle možda neki august, čini mi se tako, moram da provjerim u tabeli. Tabeli, ja. Već imam tamo isplanirano, tako da mislim da je neki august, tako nešto trebalo da bude. A ako bude neke fore, nešto ranije da se izleti, malo da se ode, ja stvarno volim more, volim da provodim vrijeme na moru, da pijem kafu kraj mora, to me nekako, najviše se odmaram, tako i punim baterije, tako da jedva čekam. Ko si bil majhen, si pokazal talent za muziko. In zdaj mene zanima, če ne bi bil pevc, kaj bi počel v življenju? A bi igral košarko? Pa vidi, košarku volim da igram i dan danas onako rekreativno. Što se tiče fakulteta, ja sam nesuđeni mašinski inženjer, pa me muzika nekako odvela svojim putem. A šta sam uvijek onako ko mali volio, to je onako karting, Formula 1. Mada s obzirom na moju visinu od 1,91 m, mislim to je onako nemoguće zato što vozač treba da budu što niži, što manje kilaži. Ja bi mogla biti, da bi dobili na brzini. Ti bi bila idealna. Koliko si visoka? 1,60 m. Ti si idealna. Povej mi, kater je bil tisti en trenutek v življenju, ki si ga boš zapomnil zavedno? Pa ja uglavnom pamtim te neke lijepe momente. A to je, ajde rećemo da je to recimo pobjeda u Zvijezdama Granda. To mi je onako baš bilo, baš sam se onako osjećao ponosno, iako je bio taj moment pobjede u tom trenutku mi je jako sve zbunjujuće to bilo oko mene, ali tad sam se baš osjetio onako ponosnim zato što težak mi je bio taj period generalno, i svima, i korona, i ne znam, i imao sam smrt majke 2 mjeseca prije samog finala, tako da, ne znam, eto, hajde da izvojimo da to bude pobjeda u Zvijezdama Granda, a jako lijepih momenata ima i poslije pobjede i prije pobjede i tako da, Ker je glih ponedeljek danes, kaj je zate najboljša stvar v zvezi s ponedeljkom? Pa taj neki drive, ta neka energija koja te tjera nekako da radiš čitavu sedmicu na sebi. Mislim, to bi nekako izdvojio. I ta kafa koju popijem ujutro sa samim sobom nekako. Prva kafa u tjednu, a? Pa prva kafa u sedmici. Ali to mi je nekako onako, onda čini mi se da sam rođen čak u ponedjeljak. Tako da možda ima to nešto i sudbinski još dodatno. Ali eto, generalno ponedjeljak, početak sedmice je nešto treba lijepo da se desi. Ej, a ti znaš kakšno slovensko besedo? Pa recimo meritve hitrosti, to mi onako se urezalo, jel? Onda ovinek, šta još ima? Čebula. Ja, čebula. To je luk. Ja. Volim da jedem luk, pogotovo uz ćevape. Ja, danas jedu ćevape in čebulo. Jeo sam ćevape s lukom. Ne voha ste, dober. Jesi dobro, inače, ja. Povej mi, v muziki ti gre dober, novi projekti, nastopi. Dan si tukaj zaradi svojega novega komada, ki je zate precej poseben, ne? V bistvu komad Demoliran je posvečen vsem tistim, ki smo padali, ampak nikoli nismo odnehali. Primijetio sam da dosta ljudi onako kroz svoje životne borbe negdje ne žele da li da pričaju, što mi negdje razumijem, zato što ljudi vrlo lako danas iskoriste
neke informacije o nekome ili tako nešto, pogotovo ako se nekome nešto loše dešava. I onda mislim da je glavna tu poveznica da bi bio jak, da bi ojačao, moraš da jednostavno budeš slab i da sebi priznaš neke greške. Ako si pogriješio, priznaj, brate, reci ja sam pogriješio, to je tako i Bože moj, idemo dalje. Tako da pjesma Demoliran, moja nova pjesma, ja sam radio muziku za nju i Divna Milovanović je pisala tekst, Milan Rađen je radio aranžman, ali Divna je baš pogodila onako u srž što se tiče teksta. Tako da ja sam recimo imao svoju neku borbu sa poludepresijom, anksioznošću i sa svim što mi se desilo kasnije nakon od perioda pred pobjedu i nakon pobjede u Zvijezdama Granda. Da se sad previše na to ne vraćamo, ali nekako sam prihvatio to te neke svoje probleme i samo idemo sad dalje. Tako da ovo je pjesma za svakoga ko se na neki način osjeća tako, da li ili odbačeno ili ovako ili onako. Mislim da će se mnogi pronaći ovdje. Hodila sem se oglasiti po tvojem komadu, jokala sem, ker sem se najdla v tem besedilu. Je rekel Mahir, da naj rečem, da je to zaradi čebule, ampak... Vjerovatno je zbog luka, znaš. Ampak v resnici ni. Hvala lepa. Hvala, ker si prišel na obisk. Upam, da še prideš. Znači, dođi kad god hoćeš. I hvala ti. Hvala puno na gostoprimstvu i nekako nisam htio da te rasplačim. Ne, sve u redu. ali naprosto to je tako. Mislim da život nosi mnogo izazova, mi treba samo da ih osluškujemo na neki način, sve to što nas tišti i samo da pričamo o tome i da nastavljamo dalje, jer samo tako možemo biti jači i bolji. Nema nam drugi. Res je, hvala.